US President in hnehna hnehna changtu Donald Trump chu January ni somnia President atana laklu ani ma thilti ngei tur poimo tak mai hom chun chu ni jan khan ti hanita tuntrumin hnehna akhing pui Democratic presidential candidate le Vice President nibok Kamala Harris chuan Donald Trump chu electoral college vote hnehna changtu ni ti officialin hapuang jarta hani voin hi January ni sari kumsang ni somni le panga ani kan soifau thinangin electoral college vote lakhom na hi neingai tur hania US Congress joint session a he hun hi man thrin ani bok ani tichon ni jan khan US House Senate le Congressman te joint session nai ania heta hian electoral college vote hi chair hanita tichon electoral college vote chairna hian presiding officer tia hansai thrin chu US Vice President hania Kamala Harris chuan lo thai loin akhing pui Donald Trump chu hnehna changtu ni ti ring takin hapuang jarta hani electoral college vote chairani malok hian US Vice President Kamala Harris chuan video message sate chuaka heta hian voin hian kumsang ni somni pali in than result nem neta certified turin kan constitution noya kathil ti tur kadiu ti chu len chua hani dona kan dan puile America mi puitelaka rinom takin kadinga thianghlim takle diktaka ti tura kan constitution in minphu tangin hemo phurna hi kalhan chuak dona ni ati US history a hian hetiang hi athlengjan jan lawa presidential candidate pani te nasa takin hanin beya mase chaklo jokin electoral college vote chairna President atana hnehna changtu jok an puan hi om khat viawa kumsang khajakwa somruka khan Richard Nixon chuan John F Kennedy nen in hnehna candidate ni veve in hanin beya hnehna hachangzo talawa ti chuan Vice President ani lai hani boka wangin Richard Nixon kha presiding officer hania ti chuan a khingpui John F Kennedy chu khain thlanpuya khan hnehna changtu ni ti alo puang to ani nizana electoral college vote chairna chungchanga hian khovel media rang ten soizui hanga hlemaya India media Hindustan Times ngai poin US President jinga tuna President tana thanthar Donald Trump chuan kumsang ni somni le pakhata khan hnehna hachanglo ti hi apam dulawa US Capitol Hill joint session naya electoral college vote chairani lai po hian hnehna changtu zo kani thu hala soi renga January ni roka khan boina lian tak bai ha chuak zuita hei hi ama ngeiin US Capitola kongzo turin mipuite ashriat tirwangani tin Donald Trump hi hanpu bok ane tichon khami chungchanga kot thu boy ti top to then khatte aum boka heti chung hian engwangin nge India media te hian hun kal to America media hoten Donald Trump hanpu chiat na chu engwangin nge hanon soinon le ti hi zona tam tak siam tu hanita mase US Donald Trump administration thar loading tur le India in lai chin na thavak lo chungchang hi kanla soizui don hani tichon kan soita kang khan electoral college vote te chairania joint session chuan kumsang ni somni panga January ni somnia US President atana laklu thei ania President Office Oval Office thule turin Donald Trump chu thlantinani ti officialin hanem netta ani tichuan hemin huwa hian thilnuam vak chu anilo ta pangti chu ahriata Vice President nina chalmek tu Kamala Harris chuan adiuti le US Constitution in hasoyangin in thanna khingpui Donald Trump chuan electoral college vote zathumle som panni amhuwa hnehna changtu ni ti ring takin hapuanga heti role hian Republican lawmaker ten in thanna hnehnan changchu lomin nasa takin thom hanchua bok ani Vice President Kamala Harris hian electoral college vote zanhile somni paruk amhuwa hnehna changlawani ti nem ngeni boka Republican lawmaker ten hnehnan lomang tho hian Democrat lawmaker ten kutan lo beng dur bok ani tichuan hai hi kan soita kang khan Donald Trump President atana January ni somnia laklu ni ma thilti ngai 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 nunung ber final step ania
Donald Trump Vice President tur J.D. Vance po tlar masabera hathuvang may boka Electoral College vote certification process kalpuyani mahian Vice President thar turatana thantlin J.D. Vance le in thanna nena changjo talo le Vice President kalchuak tur Kamala Harris te hian kuthing mewin chibai hanin bukbok ane Fox News chuan kumsang ni somni in than puya Donald Trump hian ne na hachan jolo nuwa tuna chuan President dangten hanti thaijan janlo ne na ro pui tak nen halolet lea Republican 10 House le Senate control chungin President Office Oval Office hi alwa don tane hanti Democrat lampang hian nizana hetianga Electoral College vote chair hani chungchanga hian in than masaka Donald Trump vote ti chingpen na thil tam takomani tia nena changlo wanga han puang chu hapom lawani ti halo sai chu soilan hatam viawa Masa Sky News chuan hetiang deuhlek hian Democrat tepo hian ne na han chanlo na chu pomlo trum han lo nei towa chu chu kumsang nia in than pui lowama khan hania Al Gore le George W Bush te khan vote an muzat kha ain nei hlea ti chuan US Supreme Court chuan vote chiernon le turin thupek ati chuak ta vote chiernon hania January ni ruk kumsang ni le pakhata khan US Joint Congress chuan Electoral College vote mutam tu jok chu Republican candidate Bush khanit ti hanem ngetta hemitrum hian Democrat Party ten nenan changlo chu anpomlo thu na satakin hanau chuapuya Florida State Electoral vote somhile pangaom na chu na satakin teaching penani tin hanpu ani tichon khamitrum khan Al Goran ne na hachanglo chu anpomlawa Electoral College vote lakhoma hanchiar na hi anpomlawani ti official ajiakin senator tele house member ten mingan saina hanlo thelut to ane tichuan tekkitin report an pekdan chuan hetianga in thanna ne na hanchan lo wanga result pomtalo hi Donald Trump chau anilawa amha khan Democrat Party ten dodalin Donald Trump an apomlo na ai ma nasajok hian official letter siamin objection anayani ti anlo thelut tone antibok in than masaka Donald Trump ne na hachan lo wanga mi puilungoi lo le thinrim ten US Capitol Hila boinan siam kha thilpoi tak ania mase kha thil kha in than result thak then tunnalam hoi hanilowa diklo taka nena changlo tua han ngaya wangin Donald Trump lungoi lo na han thopani ti mi puiten hanlan tir chau ania mase in than result thak danglam hlok tumin Democrat te hian kumsang ni pakhata khan objection letter siamin hanlo beitoni tin han report ane Fox News chuan US Capital Washington DC hian khom dan thalo taka wangin vorna satakin hasura hetianga vor surkara hian Capitol Hila in than result nem hetur hian lawmaker te ankal khoma Washington DC Federal Office le Public School tam tak tero chu vursur na satak kara hian kharani tin han report bok tichon Vice President Arthur J.D. Vance po President vote hi atrom puyanga ngai ania in thanna nena changjo talo Vice President Kamala Harris hian J.D. Vance chu US Vice President Tharatan Electoral College vote zathumle sompanhi muin hatlingani ti anem het boka heti role hian Harris in Vice President tana athan Tim Walz chuan Electoral College vote zanhi somni paruk muin ne na achangzo lawani ti apong zarbok tichoni US House Speaker tur thantlin hanin huwa khan karmasa zirtobni khan US Congress zale som pakwana chu Speaker tana thantlin Mike Johnson chu rinom na thu tiam tirin danang takin laklu haloni to bok ani Donald Trump chuan America mi puitan hena tanga nena chan tir hani chungchang soin ramchung sumle Biden munte ramchung apem lut chungchang tele Trump agenda hanti danglam taka America rama kalpui tur chungchanga te lo thailowin America mi puita chuan min thang tlingani hati Electoral College vote thi vur surle vur thli te hatle chungin Capitol Hila joint session hian han chiara President Biden chuan ahun top don trepa thil danglam takmai ti anaya chulam chu kan thlir main vur surawang hian America ramchung mun thrang thranga harsat na hatheng meka
hetianga thil thlen dan hi han thlir chunjom masalok teang US Capitol Hill te White House pon lampang ha che velta chu vurtlain ha bo war che choitoa Fox News chuan tuntuma vurtla wang hian mi parukin nunna han chan toa heng nunna chan jinga hian Public Works lampanga na thoktu pakhat atela vurtla velte thian faya na thomek lain athini anti Kansas City International Airport po kharhialangaya Kansas Region pumpui chu vurtlain hatuama Missouri le Ohio Valley velpo nasatakin vursur khian akhu mekani antibok manjan loka khan vursur tran kha life fin kanron tilanga thren khat chuan ho kan ti viau mai thaya ma se US hian borokin thak thleng danglam na satak mai ha thleng chhomek ka ala tam tak ti chua ani wangania Washington tuna hian snow emergency declare animek ka Maryland po state of emergency declare animek bok ani tichon hevur surawang hian mi pali lain nunna hanchan towa thren khatta hi chu motora han plan lain vurtla hi alo khal to wangin an tlenga chu chuan chet sualna hathena hetianga che suala accident awanga nunna chan po hanom to bok ani US politics sa hun poimo tak mai han man mek lai hian hevurtla snowfall awang hian harsana tam tak athleng meka international le national airport chi hrang hranga te thona zatam tak ta chu thlok chuak lo turin hriat tirna ti chuania cancel hani to boka abik takin Ronald Reagan Washington National Airport DCA ate Baltimore Washington International Thakgut Marshall Airport te Washington Dulles International Airport IAD le Philadelphia International Airport PHL ate po runway le ache vel jongjanga vurtlain nasataka hakhu wangin thona thlok chuak le trumtur te khap animek bok ani airport rang han khar hi soisen po hani chialawa mun thren khata chuan snowfall pangai nilawin ice asur toni ti report om boka America Midwest satranga Mid Atlantic inkar pumpuya vurtla hian hatuamek ani tichon hemin kar chunga hian American mipui maktaduai somruk chuangjat anoma winter weather alert noya hanomek ani ole US politics le akai noite hanthirjui le taila Fox News in voinlama report an pek dan chuan Biden hian president office achhuasan don trap toa secret operation hanti aruka malak na alona yani ti an reporta president Joe Biden hian ahun top don trap hian Guantanamo Bay tanina tang mi som pakhat ta chu US thurol pui ramdanga te arukin hathon chuak ani hei hian ngai vanal ho chan lian tak pakhat awma 9/11 US thil thleng kha kan thrawanga Twin Tower bombdar ania khata khan mopurtu chu bin ladena hania tichuan Afghanistan bin ladena bodyguard na thoktu nia an thriat mi panni an man ta chu mitanga thon chuata jinga hian hantel ve ani tichuan thil serious tak pakhat chu Middle East boina kalme ka hian Yemen Houthis rebel so ta chu boina siam tu lian tak te an ni chome ka heti lai hian Guantanamo tanina tanga mitangan thon chua hi Yemen mi vek ania mi som pakhat ania tichuan an vai hian September ni som pakhat kumsang ni pakhata firfiak polten Twin Tower rap thak taka han beina wanga an man te vek ani bok ani tichuan Biden admin noya US Defense Department chuan thuchua hanon siama Guantanamo Bay facility te hi ti changtlun angaya tin mitang te ti tlemna turin hethil hi rom manani antia mase US mitam tak tele media ten hanoi chialo ti achianga achan chu anson chua zongjong te hi Al Qaeda mile sa near create Yemen khole tui Twin Tower tia hansai mai World Trade Center rap thak taka han baina in nam noi takha hania Islam firfiak polte wangin Middle East buena lian tak tak mai hathen lai mekin Guantanamo Bay atanga mitang an son chua zongjong te hi Islam sa khobetu ru tak te anivek bok ani tichon heng mi som pakhat zinga pakhat phei hi chu Southwest Asia lampanga Al Qaeda ten external operation naya US 9/11 thilan thlentir danang dewa poi khoina an thlentir na an throi tuluber operation chief Khalid Sheikh Mohammed po hatel bok ani hetiang ani wang hian Biden hian enge tumti hi hriatani lawa media ten han saijuina seviawa Truth Social le X platform lampanga chuan
Donald Trump kong ti nok tumin Biden hian ahun top dona thil tam tak atitoa abik taka sipai ten anven himna hnuaiom tanin Guantanamo tanga hetianga mitang hlom tak tak te mundanga son chua ani hi ahim lawani anti tichuan Guantanamo tang hian ason chuana hi Gulf of Oman ania Gulf of Oman hi Saudi Arabia te United Arab Emirates tele Yemen tene na ramrin serton Middle East sa ramte takte pakhat ani Interfax News chuan Yemen mi Guantanamo mitang chu amapo khan Omana hian ronthon lu ani toa Mase Yemen ramchunga tuna chuan zalen takin haum toni anti engponi sala hemi chungchanga hian Biden hian henge tumti chu lothir jalphot maiteang President kalchuak tur Joe Biden hian ahun top dona Donald Trump kong hi ti nokatumti chu chiang takin harriat thaya nizan zanlai thanma deuh hret khan Fox News chuan report an pek danin Donald Trump policy poimo tak zingami ramchunga oil le gas te laihchhuah turatana ruam manna alo siam chu ti thai ani lo na turin Biden chuan president office achua sandon trap toa executive order assign le ta ani President Joe Biden hian he executive order hi nizan zanreito lampanga khan asaina 11-hour executive action tinia hi haumzia kan hrethiam chia lawa engponi sela he executive order asaina hian US tuipui kamle phairom vela te ekar maktadue zaruk samni panga chuang zata zawa drilling thar anti leivera oil le natural gas te laihchhuah khapna dan ani hetianga Bidenan oil le natural gas laihchhuah akhapna mun thang te hi America khochak lampang te tuipui kam khothang lampang West Coast anti tele Eastern Gulf of Mexico anti Mexico marlampanga te Alaska marlampanga Bering Sea anti Bering tuipui atanga oil laihchhuah te khapania tichuan Donald Trump tan hian thilpoi thai tak om chu he executive order assign na tan hian dan tlo chana man chu kumsangka jakua somnga pathuma Outer Continental Self-Land Act amanga hei hian president thanthar Donald Trump tan he action hi ti top thaina tur chance chu nasatakin hatitlem don ani president executive order vek manga thria thei ani don lova Donald Trump kai khruai federal sarkar hian America ramchunga tuipui tele khomwal khoi mun tepo an mangduni chuan mangthai tura thunei na peklet ani thaina tur chuan US Congress a enroll ngei hatul to donani tin Fox News chuan han report ani Donald Trump an White House Press Secretary Tharatana Aruat Caroline Levitt chuan hei hi social ngalin Biden hian ahun top dona sarkar thar loading tur tana thil thalo tak tina tan executive power amanga hei hi ram mangai naril ru tanga thil ti ani lawa ruk na le ei ruk na manga kan ram rubau tu te ril ruput mangle hani na dik tak chiang taka tilang tu ni hati executive order hasain chungchanga hian president kalchuak tur Joe Biden chuan kathutluk na hian tuipui kamom te sumdong te poin hunrei tak kalto tanga hanlo hriat to kha hania heng tuipui kama drilling kanti hian kan ngai hlu tak tak mun ta chu ti dang lama siam that le thailo khopin nasa takin ati chhathaya kan nam chakna mamo phusuk na tan hei hi kan mamo lawani atia oil laihchhuah na mun thranga kan da chuan kan rampuma borok chet na hian America khotlang nun chu nasa takin anghong chhun zomanga energy manga economy siam that tumna nasa taka kalchho mek hi dancha atula kan tu le fa tele kan tha kalzel tur te tan hum hal hun anitani ati tichuan president Tharatana laklu mai to tur Donald Trump chuan he thil thleng chungchang hi aron soi zui ve boka Biden hian US tuipui kam ekar maktaduai zaruk samni panga zata zaw oil le gas laihchhuah zongjong chu akhapani ti hi kalo hre chia anui jathak hlem maya mase he order hi kan ben ngalanga an ben turin thunai na kanaya engwangin nge chu kati lawang tin zona in hachang let boka ramdang ten han nei ngai lo thil kan nei ti hria kan nei angza thi tu main han nei lowa kan ti zo huna chuan atam jok donani achan chu he malak na hi kati jaw zel donani ati Trump hian hetianga huaisan taka Bidena khapna dan li ani donani ti asoi ngam na chan hi
US House le Senate ta majority han ni wangin an du chuan han ti thayani ti achiang ani han ti bok Trump hian ha soizal dan chuan Biden hian policy tam tak ado dala wangin smooth transition han ti thunai na in hlan ton na muanom tak le pangai tak chu ati chhajongin hakhosa charchara sarkarin thak danglam na le in thak thlengna mumal tak nei an du thu hi an soifo thrina ma sen thu soyang lo takin chu thil lo thlen thaina tur kong chu nasa takin han ti hnoka an thayang angte konga an paidara an the hnoka Biden le Democrat thote hian an hun top don trepa hian America mipui tatana thil thra ti ain administration thar loam tur tana kong nok thayang bera siam han tumani hati hetiang ani mek lai hian Donald Trump chuan interview anai na Middle East Israel boina chungchang hasoi chuak lea Israel tan hian nget takin kading zel dona tuna hian Hamas hote hian Mikhren tlema jong chau nilawin January ni somnia President Office kalua ma hian an Mikhren jong te chuazalen vek turin ka khil non lea an chuazalen vek lawani chuan an tan shrem mun ka siam donani hati Conservative Radio Talk Show hanti hak hiwit nena interview hanai na hian asoi dan chuan Biden a kai khroina nuaya Hamas ho ten an Mikhren somthum le pali chhuah tura an phut hi kai chuan kapom lawa President Office kalua ma ngeiin an Mikhren jong te an zawain an chuazalen vek tur hania ani lo chuan amanan pek tur hi hrem munang maya rap thak ani dona Israel kianga hian kading zel dona chu mi jong tan achiang viau toa chuti rol chuan remna du tu kani boka tuna hian remna chu siam ahunta hein ti boi ton na hi mi puitam takte rindan ain hun adu reita joka tuna hian remna chu siam hatrulta ni ati heti lai hian Al Jazeera chuan report an pek danin China laka Donald Trump hian atram masa khan harsana tam tak alo siam saktoa masetuna hian atana mipoi mober ta jingami Elon Musk chuan asum dona konga China ne na insum don tonna chu lo thailowin amamo thil pakhat ania China nen hian in thian that na le relationship thajok siam turin Trump hian malak mela Massachusetts India tan chuan thil thalo tak nin ahriata President lagluna in khoma China President Xi Jinping chu asoma Masa Xi Jinping hian akal don nge don lo ti hi puanjar na hala nei lowa heti role hian line of actual controller harsat na nei reng athrenom India ram hroi tu terot chu President lagluna in khoma hian som anilawa heng ramin threnom pani China le India te hian kongthrang tranga in ngei lo na thil tam tak anaya tun hai maya khan India in anram chung nia han puan le anop na hnuaya han da mek Ladakh chu China chuan anram chung ani ti an puang veta Mase Ministry of External Affairs thu puang tu Randin Jaiswal chuan New Delhi trangin hei hi dan lawa China in ramin chu puina ania India chuan engtika ma apom thailawang tin halo sei to boka chu chuan line of actual controller harsat na anei hi ziaom lampan angin langma se tunhaya hian nasatakin hapung chawani ti ati chianga US in awon lamjok China hi ani chuan India tan chu thulung chiat thak tak ani donani hanti Trump chuan campaign lai khan China laka hian tarif sang tak kan la dona China bungrua ronlu jongjong atangin za tarif chia kan la dona ni tin hasoya India Prime Minister Narendra Modi chu mithatakani tia hasoi rolin India laka po tarif sang tak lak ani vek dona ni ti asoi bokani hanti tichon hai wang hian India diplomat lui Jayan Prasad chuan US sarkar thar loading tur chuan thian telaka thil thalo tak ti adu ta ni tin hasoi chuak boka tichon Donald Trump chuan tunhaya hian ama lo bento Chinese ta social media application lar tak mai TikTok chu America khwa khirna chu tha zalen hani dona ni ti sai chuana halo nei to ni hanti boka heti lai hian Trump chuan India Prime Minister Narendra Modi chu President Tana lakluna in khom anai huntura somna apevelo thunga tichon India External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan thamasa December thatop lampanga khan US loin Washingtona hakala
heta hian Donald Trump hnehna a boss Narendra Modi chu President lakluin khoma telve tura som turin hanorani hantibok mase Donald Trump hian engthil nge hakalpui don ti hi chiang takin hala hriat chia lowa campaign laya athutiam than khat tele atram masa athil lo ti do dana tang chuan China laka hian anti China campaign chu nasajokin hakalpui mai thaya mase chu athleng lawani vek chuan Washington le Beijing chuan inrem na deal han siam ngei harin oma chu India tan chuan athalo hlei donani hantibok hebaka hian Washington hian China laka hrekna na jok akalpui ani chuan India tan hian thil thra hani don chuang lo boka a chan chu US nen relationship thajok le sumdon na konga thoho na thajok an siamani lo chuan India economy tan nasataka thilhong thei aum ve boka US sa India bungrua engchi po laklu ani khrim chuan chunga tang chuan chia tam tak lak ani dona wangin India tan hian hathalo ve ni antia Donald Trump hian atram masa khan Indian and hian in thian thatna thajok siama Russia thauthaturin nasatakin halonor towa masa India hian Russia chu thauthadu lowin asum don pui lianber zinga amang chunjom zela heiwang hian Trump hian tuntruma Trump thara hian India hi ahoi sanangem ti chu India tan chuan zona poimo takani tin Al Jazeera chuan han report bok ani ole khati jong kha tuntruma tana report kan buat sai thaite nile phot sala kan video te like le comment te miloti sakle thau turin kan ngen chau ani